Oh, pumunta ka man man ani kanin ba? Tamang punya lagi. Tadi kan ada Kanada orang punya gigi dia. Apa kan aku punya orang punya lagi. Kemarin pas kerja tunggu ganan firefighter rek. Hero itu gigi dia. Kalau itu tuh halo jo tuh cepat. Orang pun gerak ke Kanada orang pun. Ini pengiran mereka pengiran. Amin.